SIDA tunataka kuangalia mambo. Ndio mimi mbezi. Kila kutabu ni mara mbezi. Mbezi tunakuzi. Tenda mugorera ifa nakuzi. Nakuzi. Sawa, umugore ngira ngo boro turi kwabaka. Kubera nake tumuga. Reka dusaba Samy anyaruka imbere turamukeneye. Hamwe no bitwa Chakubibi banyaruka imbere turabashaka. Uwitwa Samy. Yemu witwa Samy naona none yuwitwa Donata. Banyaruka imbere turabashaka baza. Okay, basa bimabonye mu bahamasha cyane. Sawa. Gato yako gato. Yesashimwe cyane mukobwa. Yesashimwe cyane. Hari kintu nakomba yakubwire. Igera muri shambre ko ndajyana. Imana iranjura iranjugumiza ta. Iranjugumiza. Biravuga kigenda mu shamba. Uraza kubona umwigeme akisagahara. Iramubwira ati umwigeme akisagahara. Niyo nguyu wawe. Kurumva narafashe amafungo ndasenga mari kintu cy'amezi 3 najyama ntarota nasoma napompora kurumva kugira ngo Imana inyereke uwe wanje uno musiruri Imana irambwira genda yo mana kandi Imana ashimwa kuko ndabona akagahara karakanyene yo kumva Imana irambwira ngo genda umubwire ngo uyo niwe wiwabo w'isezerano kandi rero mukobwa Imana yambwira ngo niwe wahakana ikikuhindura utubiga ikere tujye gutaramika urakoze Imana jewe n'umupastori ni Bukavu tokobisombe la baba show tokobisombe akakapati icyo ni kibembe niko navuga sasa Imana nishonisha kumve masengesho ndabona gukina na kubyonganya ndabona Imana yakugeretse ni reka nurabona gakoti ndakize mama nari kwa SIDA nari kwa gicuba ndakize niba nakubaza ibyo byo tukora yo ni brage cyangwa ugwayo ndashaka kuvura pastor ndashaka kuvura n'ukuri kw'Imana ijoro ryose ndaniruka mu nzu n'umuzazi wajyamuruka murandamu y'umuntu ngende barabara ndabona Imana uwo yambye wewe oya ndeka si wewe reka mazimana kandi neza wavuze ngo ugwaye iki ariko mungoze SIDA ariko magana ngo ugwaye niki nibifukunyu nibyavaye gufata turi kumwe we